ngithatha le thuba lekumukela moyingcwele lokhona emkhathini wethu lekungiyena angikapteni walomkhumbi ngicela simshayele igandla bazalwane. Akusiso silandzelo bazalwane, mhlawumbe labanye sebakuthatha njengesilandzelo ukuthi hayi ufuna nje uvusele moyingcwele. Bazalwane, sibantu bakamoya, so nasibantu bakamoya sihamba ngamoya. So siyati uNkulunkulu uthi David lakhe nangabe lababili noma babathathu singeke sibane bahlangene, it's a guarantee. It's a guarantee ukuthi ukhona phakathi kwethu. Ngiko ke simemukela, simbonga, simnika dumo uNkulunkulu ngaye because Jesu nakahamba ashiya abafundi bakhe uthi angishiyi lodwa kodwa ngishiya namoya longiyena ayawunihola aniholele kulolonke iqiniso. Uyawunifundzisa ugcina konke. Hallelujah. So ngiko ke akhona emkhathini wethu singeke sende lutho bazalwane nakangeke. Si appreciate nengcebo the apostle babe Masilele absensha kanye namake nemndeni wabo wonke. Si appreciate man of God, the angel of the house, Babe Mkhwanazi Shamasa Mazalankosi, no Baba Ulafakuti Umtolo. Siyabonga bazalwane, ngivusele nesithando sami makeshongwe iphila yalekhaya ngiyavusela make egameni likaJesu. Sivusele ubuholi belibandla lakuma-elders nemadikhoni, sivusele bobabe, sivusele bomake, sivusele labasha, sivusele nasonoskola egameni likaJesu. Ngicela ningemukele bazalwane, ngoba nawume phambi komuntu ukuze akuve lo muntu ufuna kumukela. Hallelujah. Uze umuntu uthathe udzite lakushoko, cala wena umemukele kucala lo muntu. Ngoba na ungakabemukeli noma ngakhuluma athini uyalalela nje waphela kulalela kukhona. But ungena ngala kuphume ngala ngoba i-attention yakho yonke ayikho kuloko ngoba awukamemukeli lo muntu. Hallelujah. Ngiyambonga ke uNkulunkulu nami la ngendlela umusa bazalwane, nala ngendlela umusa imihla nemalanga ekuphileni kwami. Bongumusa kuphila. Sebolekile nje lempilo kwesikhashana. uNkulunkulu nakasebolekile lempilo usebolekele ukuthi sele umehluko endzaweni lesiphila kuyo. Akakakunikele nje uNkulunkulu impilo ukuthi udle iphalishi. Usuthe ushayise enkala ulale uvuke udle no. It's more than that. Sinikwe impilo ukuthi sele umehluko edindzaweni lesiphila kuyo. Kungaba sesikolweni, kungaba sekhaya, kungaba semsebentini, wherever nje la ukhona khona unikwe lempilo ukuthi wente umehluko. Hayi kodwa umehluko wekubhidlika nokubulala. But umehluko ukuthi abantu babuyiselane naNkulunkulu. Hallelujah. Usilomnye umhlabeli nabantu babone uhambiso kwakhe. Nabantu babone wena uhambiso kwakhe. Nabantu bakubona uhambisa kwabantu. Nawuvela nje bakubona uhambisa kwabantu. Babona Kristu kuwe noma babona imvonza nje lelelala
indvodza lengakhulumiseki, indvodza leyadvala. Noma babona make nje lo tatiho yena, babona make lo tsandza tindzaba. Lethi iBhayibheli abanye abantu bathi gaxe tindzaba entala abanye abantu. Noma babona make lokhulumela futhi bathi na uyavela bathi hawu nango kwesakhona sihambele. Babona ba nawuvela nje. Nabantu bona emalangeni laluthando lipholile khona, emalangeni la kugijimela tinto taNkulunkulu kungazuthi se-out of fashion. Bantfu siphila esigabeni la khona banaka iminako yetinto tabo. Khulumile nomunye wathi nabacela umthandazo bathi mthandazise mfundisi itinto tama lu mfundisi masilela kuvama ukuthi awumfundise ukuthi into takho uthandazelwa njani ngoba mina mtata. Angathi mina uzongithandazela into takho uthi angithandaze ngithini mfundise wena. Bese iyadula le nto nasasho njalo. Ngoba wena uthandazela into takho. Uthi Matthew 6:33 ne? Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nekulunga kwakhe. Uthi ke konke lokunye kutasekwenda njani kuyalandzela. Manje siphila emalangeni lamabi labantu bafuna into tabo khona. Nakavela nje awumfundisi into tamatlo. Ufunile inombuso kaNkulunkulu kuqala. Wakufuna inokulunga kwakhe. Mina kunento lengifundzile bazalwane ngayifunza kabuhlungu. Nami benginako lokufuna ukuthi into tap but ngakhafuliswa lento into tap. Kabuhlungu. Kwathiwa lalela. Angeke lento takho ilunge. Nama kamthatha iJesu wamenda waba iambrella yayo yonke le. Wena ufuna just a tip of an iceberg. Ne? A tip, you know a tip. Something leketula nje ngathalithiwe. Kathi there is a box. Hallelujah. Ufuna nje chance ithoswe a drop. Phela uNkulunkulu noma ngeJesu nakathi ufuna nicala umbuso wakhe nekulunga kwakhe. Uthi ke lokunye usuloku awudingo nje le tinto bazana letigcina tikulandzela. Shone ngimfakazi. Le tinto tigcina tikulandzela. Awutifuni le tinto but le tinto zifuna wena. Wena lokwendako ufuna nje ubuso bakhe. Ufuna yena. Uthi lo mnye umhlabeleli ngifuna wena. Ngifuna wena. Ngifuna wena Nkosi yami. Ngifuna wena. Ngenhliziyo yami. Ngifuna wena. Nomphefumulo wami. Ufuna wena. Ngifuna wena.
sinalambele tinto letfutfukako. Asome singomeli tinto letiphelako masinyane. Uthi lo umbhali nakabhala kuyamsikana umuntu uzuza live lonke. Ekugcineni alahlekelwe kuphila kwakhe. Uthi sombambile konke sekugcwele entandla, but tonke letinto leti tiyavuthuka. Ngake ngathi lo munye ungahawukeli umuntu lonjinge kakhulu, kusho ukuthi nje lo muntu lapha emtile ukhonile ukubuthisa umhlaba wemnenge esandleni sakhe. Wabuthisa nje umhlaba. Namuhla abantu bakhathateke ngekubuthisa umhlaba wemnenge. Bese ke wahamba uyavula emagwabha uyabhosta uthi ngiyangibona mnenge nani. Le nto lena kungasalinyelanga kuphele konke. Na-Israel bekunemadolobha lamahle lamangalisako. Na-Iran bekwakhiwe bucakacaka, but lo ngikhuluma nawe dinzala. Wende njani? Bekunetimoto takanokusho bekupakiwe lapha. Bekunemakhaya lesinathi uyalibona ungasuthi ngeke phambi kumuntu la. Kodwa namhla lo ngikhuluma nawe kude kuvuthukile kuphelile. Kuyamsitana umuntu kulizuza lonke live ube nako konke emhlabeni kodwa ekugcineni ulahlekelwe kuphila kwakhe. Hallelujah. Yini umuntu layayikhipha ibe sihlemo sempilo yakhe. Yini umuntu layayikhipha ibe sihlemo sempilo kwakhe. Siphila emalangeni kabuhlungu. Phela uthando. Kwaphela kugijimela tinto taNkulunkulu. Bantu bagijimela tinto tabo. Azalove sonke nathi yabubuta athi hayi kukhona leyo kungalungi imali. Bese yabuta ke nasahambile ukuthi kube sekuyalunga yini. Abukalungi. Okay. Uyathi ukuthi uluze kanganani ke namuhla. Ngoba wena ugijimele into lengeke ilunge, but lento betawulunga nangabe wena uphambane nalesimo waya kuNkulunkulu lo umnikani walesimo. Nalo sibonile wasihlola kuthwale leyo indvodza embusweni wayo biswa umbuso wakho yenekepheza ukaliwe. Wathona ukalwa wakhanzakala ulula. Ngoba wenteni uthethe teacher ethembelini wayamzakwa ngathi awunathangana. Waseke sexual lo mbuso walendvodza asewukame kubonakale ukuthi usinza kangakanani kuthiwa lo mbuso wakhanzakala ukuthi ulula kakhulu. Sigijimile bazalwane sakufuna tinto. Bathi labanye bakhala nale tinto batiphethe ati basithi ngalokho. Umbonile umuntu ayiphethe yonke imali emhlabeni lokho ngayicabanga kuthi yathi ke lona ngoba sonemali ngicabanga ukuthi songcono akalali lo muntu. Imali unayo bathi umcamelo umanje onke malanga. Wende njani? Ngiphethe imali, ngiphethe konke lebe ngicabanga kumengemenge bathi akumsithi. Libhayibheli lisifundisa ukuthi kunendvodza eyayinjingile inqobe etimbi kumnamana. Lithi le ndvodza le konke kwakuyihambela kahle inqobe etimbi letiningi manje inkinga lebeyayinako yayinemkhoko. Lokusho ukuthi tinto noma babatiphatha ukhona lokutaba inkathato empilweni yakho bekunyeva. Bekukhona manje ube nayo kunako konke uthi lo mnye mfuyile kakhulu nakunawe Nkosi. Ninako konke namphethe wena Nkosi. Hallelujah. Yile usita umuntu emhlabeni kuba nako konke nebantu bamshayela etandla bathi wazwaba nako kwabakuhle kodwa ekugcineni alahlekelwe kuphila kwempilo yakhe. Bathengisile abantu ngetimpilo zabo namhla lokukhuluma nawe yenzeko yesikhashana bahamba bayofuna kunjinga. Babuya nabo umjinga baphethe ekhaya baqala kunjinga badla abantwana baqala kunjinga badla umfati badina ngaye esala likhala liphungane. Yini leyamsita umuntu ngekugeyina konke ube nako bathe ekugcineni ulahlekelwe kuphila kwakhe. Hallelujah. Sikhuluma ngento lesibonile kunemithi namhla lekhala liphungane kwebe njani bantu bafuna into zabo. Nana
ngicela umfundisele Isaiah 40 man, verse 28 to verse 31. Funza kumethemba uNkulunkulu noma ngabe kubidala. Funza kumethemba uNkulunkulu noma ngabe kubida ini. Ncwadi ya Isaiah sehloko 40 verse laka 28. Oh yes. Awati yini? Awukeva yini? Simakadze uNkulunkulu waphakadze, umdali wemikhawulo yemhlaba. Angeke adzinwe, futhi ngeke akhathale, nekuconza kwakhe kude noma kuphenyisisa. Ubapha emandla labo labakhathele, awadzise emandla alababuthakathaka. Nalabasha bayaphela emandla badzinwe, nemajaha ayakhubatela awe. Kodwa labo labathembele kuSimakadze bathola emandla lamasha. Bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti, bayawugijima bangadzinwa, bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Hallelujah. English version ngibalowe ngifundela ngayo. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends and the earth, does not faint or grow weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the faint and weary, and to him who is not mighty, he increases strength, causes it to multiply, and making it abound. Even you shall faint and be weary, and selected you, men shall feebly stumble and fall exhausted. 31. Yes. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God as eagles mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Abathembele eNkosini bayangezelwa amandla, bayenyuka njengokhosi bengakhathali. Ngithi bambelela ngemsabane, awususuzumte lewakho wena bambela uJesu awenezi. Imela abathembele eNkosini, bona bayangezela amandla, sebayanyuka njengokhosi bengakhathali. Wena bambelela emsabane, ususuzumthele wakho. Wena bambelela uJesu awenezi. Lele simkhondako akadzinwa, lele simkhondako akakhathali, lele simkhondako akaphelelwa sikhathi, lele simkhondako akanako ukuthi yabona ke manje sengidzangele noma sengikhathele. Sikhona lolobile kuze kube phakathe. Lelithi livi laNkulunkulu usuka emaphakatheni aye emaphakatheni, akadalwanga kodwa kokukhonela yena. Nasiphila emhlabeni umuntu uyahamba ahambe agijime
utsiniwe sebakhulume kakhulu angisafuni lutho nje sebakushilo konke ngempilo yami kudele bakushile bangidalule ngalo lonke ihlobo bathi mina nje bathi nje ngako-ke sengihlala phasi lo sikhuluma nje kunemuntu lebekufanele ngabe la eceleni kwakho kodwa namuhla udziniwe wahlala phasi wathi phela ngimuntu mina ngiyathini mane wente imisteki wathi umuntu uyadzinwa wangagijimi uyakulona longadzinwa uthi yebo Nkosi ngikhathele mina angisakhani ukulutho kodwa bukhona wena longadzinwa lelithi livi laNkulunkulu lolonza Israyeli akadela kalale kunemaphuzu leswenile empilweni sithina sesijiniwe sasesihlala phansi sadonsa situlo sahlala phansi sathi hayi nangabe kunje kulungile kuhlale phasi umuntu othi sewuhleli phasi nje sitawulunga ilesimo na ngoba munye lolungisa simo semuntu uKristu inkosi Jesu nguye yedwa lovusa lebefile ubuye kuphile uthapeva yini uvile lo muntu mane kufika ekhathala kwangena kwamqoba amathala awukaboni na ngibonile kodwa kufika ekhathala ngahlala phansi kunelo hambo ngamunye nangamunye lesibekele lona lekufanele sihambe lolo hambo lesipitele kulo asikapitele ekutheni bese siyahlala phasi siyarelaxa sizothi kapitini tethu siyadla sithi awu Nkosi lolo hambo lunze kakhulu lona vele litabaluthe nawuhamba ngewakho emandla vele litabaluthe nawuhamba ngekucabanga kwakho vele litabaluthe nawufuka ngetiphepha takho ngoba kunebantu labafuka ngetiphepha takho kulo mbuso phela nawufuka ngetiphepha takho kulo mbuso utawukhathala noma kanjani utawukhathala akudingi ukuthi uhambe kulo mbuso ngetiphepha takho nangemandla akho kodwa ukhona yena lonikana emandla kulabakhathele lokukhuthatako labadziniwe uthi ngimi lengiqinise amaqakala alabakhathele ngimi langinika emandla kulabadziniwe ngoba lolo hambo lolu luyahanjwa kodwa kunekukhathala lokubakhona endleleni sibitele kushaya intambo bazalwane intambo sishaya ngoba sesifike egodini kwathiwa lithule lithulile umhlabathi emhlabathini lingakafiki lelo hora etakababa asigijime sibitele gijime noma ngabe uyeva ukuthi ayikhona ematakala sayabheka kodwa khansela khona ngoba ukhona loniketana emandla khona loniketana emandla uJesu uqobo lwakhe kunesigijimi lasithumela emhlabeni kuthi nasemkhathele thani ngibambe moyinwele gijima nami moyinwele hamba nami moyinwele yebo kona ngitsiniwe kodwa moyinwele utakubamba ngesandla sakhe ahambe nawe akunqeke athi asambe asikafike ekugcineni asikafike ekupheleni kwendlela uvumelani ukuhlala phansi nangabakhona moyinwele latawugijima nawe akubambe ngesandla uthi kunika amandla kulabakhathele ngiyawaqinisa amadola labacekhaya mina ngokwami ngiyahlulela kodwa ukhona yena lobamba sandla sakho khona yena lohamba nawe ukhona lobethalayo lelithi livi laNkulunkulu uyabathala bakhe abahole endleleni kanti wabantu wena nawuvuma kukhathala ukwehlulekise kanti wabantu wena nawuvuma tinkulumo tikujivasa kanti awathi ukuthi mbani lohamba
wetela kubulala, wetela kudestroy. Uthi ke lo mbhali nina lo uyamisita melana naye niqinile ekholweni. Ningemi nje sinoma kanjani bathi kuma wenu manini niqinile ekholweni. Uthi ke Efesu hloma ntonga tikhale taNkulunkulu betinemandla ekunqoba nekubhidlita tikhanda lomubi. Uthi kuneminjunju lekhishiwe uSathane. Phela lokho ukuthi ukhathele wena shothi kunemjunju munye lofika wabulimata waphula inhliziyo. Kungaba amagama laphume kulomnye mhlambe lokhona naye, kungaba amagama mhlambe laphume kulabanye lohamba nabo lososhomane nabo. Kuneminjunju uSathane layikhiphile kodwa ukhona longiniketana amandla uJesu igama lakhe. Haleluya. Uthi kubo labo bese bathi bona bakhathele niyabanika imali. Siphila abazalwane sisembili. Yathi nje kusinafika khathala uthi yathi namhlanje ngake yahlala nje umbuto othi uhlala wendana ubukela iTV wendana yawasha bonga washingane emgcibelo usembili kuneminjunju losoyivumele ukuthi ihlabe impilo yakho. Ulalele amagama bebengafanele ukuthi uwalalele wawanesa empilweni yakho akulimata lamagama Sathane wakuhlebela wasilalela ngeke usakhona kuhamba nalaba bantu laba ngoba bayakuhleba bayakukhuluma laba kwangena khathale emajoleni bakulimata kodwa ukhona loniketana amandla uJesu igama lakhe. Baphe amandla labakhathele lezi iBhayibheli labasha bayaphela amandla bayawa nekuwa ngalamanye amagama phela nasimemukela Kristu Jesu sisi iBhayibheli lokuzala sekwendlulile phela sekufakwe lokusha uhamba ngemandla lamasha. So lezi iBhayibheli ke lalabasha bayawa bayakhathala endleleni kodwa munye loniketana amandla uJesu igama lakhe. Mina bengakhuthaza namhlanje mzalwane ukuthi yebo ngeva kunetimo lehlasela impilo yakho, kunetimo letikushaya kwempilweni sekukhona ukukhathala kodwa asikafiki kushaya lilayini asikalishaya lilayini. Wakababona abantu bagijima basemncintiswaneni bashaya mhlophe bathi gijima ube selokuthi hulisa bathi qhubeka sewuthudana nelayini setawushaya layini. Mina ngathi namuhla never give up. Beketela jaha beketela ntombi singakafiki ekhaya ikhona inkosi itasibamba ngesandla sayo ihambe nathi. Khona loniketana amandla uJesu igama lakhe. Uyabanika amandla labakhathele, uyababamba ngesandla sakhe ahambe nababethana. Uthi lo mhlabeleli noma ngikhathale endleleni kodwa yena nguye lokunika amandla ekuqhubeka kule ndlela. Let us rely on him, let us depend on him, let us cling on him. Asibambelele kuye, asinamathele kuye. Yebo shayiwe, yebo sidinyetwe, yebo sishitiwe, yebo mane asipheli. Kunemagama lafika empilweni yakho akuhliphinda babematinza wangathi ngamhlala phasi yaphela uzuba yonke into uthi hayi ngathi ngqondo ngibuyele emuva kodwa ngithi namuhla laba basimakathe banemandla labaniketwa bona bayanyuka njengokhosi and they will never grow weary because insizathu banamathele kuye banamathele bahlele kuye. Nguye losinika amandla ekugijima kule ndlela, nguye lohamba nathi, nguye losibamba ngesandla sakhe. Uthi Isaya noma ngabe sifakwe emlilweni lo mlilo ngeke ushise. Uthi noma ngabe sijikele emifuleni le mifula ngeke yasikhukhula yathi into yinye ngoba ukhona yena. Uthi ngimi lekuvumela umumbi wetikhali uthi atibumbe ngimi lengimnika the architect like how to make those missiles, those dynamites. But never let it carry the dissented. That's a big swag laban ngile ba. Uthi ngeke ngakuvumela lo. Ngeke
sengibhekiswa kulabangcwele babo. Yini isizathu livi lakhe linemandla ekubhidlita nekuchitha inkulumo letingenamsebenzi. Ngoba kunezinkulumo letiminjunju letihlaba abantwana baNkulunkulu. Kodwa uthi ngimi lekunemandla livi lami linemandla ekubhidlita lelo inkulumo leto lichithe konke lokukhulunywa sitha kwatishwa kulimete kuze kulimate impilo yemzalwane. Ngimi lekunemandla ekubhidlita konke lokho kuze kuthi umntwana wami angalimali. Kodwa lokho kuyamsita ukuthi anamathele kimi ahlale kithi. Sifune buso basimakazi. Sifune buso ba. Naseuva ukuthi kuyakhathaleka hamba eqondeni lakho uthi enkulunkulu. Enkulunkulu. Enkulunkulu wami emandla ayaphela. Kunetiko letilimatako impilo yami ngiva sengathi ngangihlala phasi kodwa kunento lekuyatiko yinye kuthi wena njengenkulunkulu uyabanika emandla labakhathele. Ngiphe emandla njengenkulunkulu vuselela umoya wami vuselela amandla ami njengelukhosi. Lelithi livi laNkulunkulu lukhosi liyenyuka liyenyuka ungene emandla nalenyukako. Noma ngabe babonakala ngikhathele kodwa you know one thing, you renew my strength like an eagle and I'll soar with wings as an eagle. Ngoba kukhona lasifike khona, kukhona la kufanele sifike khona. Kodwa lokhu kuze sifike lapho kubita ukuthi sibe nawe manje. Siwathathe kuye, sinike kuye, sinamathele kuye. Yini isizathu kunemabhulethi nje lekufuna siwabuke bese siyathandaza. Uthi ke lo mbhali lo God the everlasting nature noma ke the everlasting nature yaNkulunkulu ngiyo lesisitako kwekuthi sikhone kuma ngoba uNkulunkulu inature yakhe nje akanabo ubuthakathaka. Inature yakhe yena unemandla, inature yakhe akahlula lutho. So nangabe sinamathela kuye iyasisita ile nature yaNkulunkulu ukuthi sibe nemandla. Iyasisita ile nature yaNkulunkulu ukuthi sikhone kuba ngethulu kwetimo. Yini isizathu vele ungiyo bakhe uNkulunkulu akasiso sethuleni. Yini isizathu noma ke ungumdali wako konke. Kude lokumehlulako akanama limitations uNkulunkulu wethu. Emandla akhe akapheli. uNkulunkulu ureliable. Sikhala kuye, sikhala kulo mdali wako konke. So kude lesingathi siyakhala sikhala ngako singakuthola. Ngoba yena ungumdali wako konke. Sikhala kulophethe konke. Yini isizathu sikhale kuye kungoba emandla emuntu unlimited. Emandla emuntu bafishane ahamba phele. Kodwa nasobuye kuye wena umandla kaphele uyakunika imandla. Ukunika imandla ukuthi ijeni yakho uyiqede. Ukunika imandla ukuthi ungaphelele endleleni. Kodwa ugijime ungenako ukukhathala ngoba yena ungumandla lamakhulu. Emandla sathola kuye bazalwane. Nguye lonemandla, nguye loNkulunkulu wako konke. Nguye loletha isisombululo empilweni tethu kuko konke lokusivelele uNkulunkulu ophethe isisombululo. Nguye losinika imandla lamasha ngoba angumniki imandla onke. Nguye lorenewa emandla ethu ngoba yena uNkulunkulu oyena transformation kumzalwane ngamunye nangamunye. We are being transformed in him. We are being made anew in him. Hallelujah. Nguye losinika imandla ngoba imandla akhe kanjani asenebula ukuthi si-overcome tonke timo buthakathaka lesinabo sikonke lesibhekene nako sinikwa nguye amandla kuze sikhone kunqoba. Lokhu sokuthi ngalesikhathi apha amandla aphela nawurelaya kuye ukunika impilo otambisa la uva khona ukuthi impilo tami Nkosi ngathi setihluthiwe. Yena ufika kuhlumisa letimpilo ngoba uNkulunkulu lomnini imandla onke.
uphethe konke. Lomunye ke uthi lokumqoka uthi noma Timothy kushaya, you must wait upon the Lord. Hlala kuye uthi Nkosi sikude la sengabheka khona sengibheke kuwe kuphela. Wait upon the Lord. Hlala kuye namathela kuye ngoba yena ukuphethe konke njengaNkulunkulu. Uthi ke ufika bekise le ndzaba yale nyoni lekuthiwa i-igli lithi livla uNkulunkulu le igli le nangabe seyiphelele ngemandla seyinzala lithi iBhayibheli yahamba yobhaqa ekhathi emifanvini emacheni ifike le nyoni le ihlale ikhiphe konke letisiba letindlala ithathe lo mlomo iwushaye lamacheni kuze kuphume lo mlomo lomdzala naletingalo ihwaye lamacheni kuphume tingalo letindzala leni ayisakhoni kubamba kudla bese iyahlala ithi nawo lisinala mento ayo liyawathatha baphose elangeni hlonzana nelanga ngo kuze kuphethe kusukele kwethu elamehlweni leyenza ukuthi iluze focus. So kunetikhathi bazalwane la sigijima khona sifike khona lathi ngisiphote khona teku-grass patino ifike lathi iqanzeka khona ifike imilomo yethu lesibamba ngayo sende ngayo tingo ingunzeka khona emehlo ethu alale ingwethu kungathi sisaboni kade sesibona lififi kodwa kufanele sihlale kuye sithi Nkosi nguwe lonemandla nguwe lomasinika imali. Lithi ke le nyoni le iyahlala bese iyahluma tisibata umlomo wayo lowukhiphile lomdzala bese uyaqina lo lomusha netinzipho tayo bese tiyakhala tiyaqakama eyakhona ke kuphuma inemandla eyaphuma yohlasela yofuna kudla yini sizathu the strength is being renewed. Kunesikhathi umzalwane ngamunye la kufanele athi Nkosi nyalo ngihleli kuwe ngihlala kwemandla amaphelile ukugijima kwami nguvakathi ngikhathele kodwa ngiyathi Nkosi nambheke wena ngifune ubuso bakho emandla amatawuhlunyelelisa njengokhosi. Kodwa laba ukhona lokho ngilaba bethemba simakathi ngilaba umenda abelithemba labo abeyinqaba yabo abesiphephelo sabo akusiwo wonke muntu la ukhona kukwenda ngaphandle kwekuthi awumente yena abesiphephelo sempilo yakhe umente yena abengemandla akhe abathembe lenkosini bangezela amandla bayenyuka njengoNkosi bangakhathali awamamela ngimzamane ususukele wakho ngeyibambela uJesu awe kumenzi wakho. Isabelelo 25 verse 3 man. Psalms 25 verse 3. Wathi ihlabelelo sesihloko 25 esihlokweni lesithi umthandazo welulekwa nekuthethelelwa nekuvikelwa. Hallelujah. Verse 3. Yebo labo labathembele kuwe kude namunye loyawuhlazeka kepha bayawuhlazeka labo labakuhlubuka ngelide. Labathembele kuwe simakathi kude namunye loyawuhlazeka. Hallelujah. Kodwa kuhlazeka kulabo labakuhlubuka ngani ngelide. Lokusho ukuthi ekuhambeni kwethu bazalwane asethembele kusimakathi ngoba ngeke size sihlazeke. Kodwa nawe uyamhlubuka uNkulunkulu umhlubuke ngelide. Nawe ngini. So ngikho lo mthi ukuthi labathembele kusimakathi ngeke baze bahlazeke. Ngichubekele ku 103 verse 5 manje. No.
Amen. 103 verse 5. Ihlabelelo 103 verse 5. Sihloko sithi udumisa simakadze nemisa wakhe. Oh yes, Lord. Wenelisa ukuphila kwami ngalokuhle. Wenelisa ukuphila kwami ngalokunjani? Ngalokuhle. Kuvuseleleke emandla ebusha bami. Emandla ebusha bami bese kanjani avuseleleke? Ngivuseleke ngibe njengelusweti. Ngivuseleke ngibe njengani? Njengelusweti. Labo lekwenteka kubo laba thembele kubani kusimakathe. Uthi ke wenelisa kuphila kwami ngani? Ngalokuhle. Hallelujah. Avuselele amandla ami njengani? Njengelusweti. Lokusho ukuthi bazalwana, nguyedwa lovuselela emandla ethu abe njengemandla elusweti. Jeremiah 17 verse 7. Jeremiah 17 verse 7. Jeremiah chapter 17 verse 7. Esihlokweni lesithi tisho letinhlobo. Hallelujah. Kodwa ubusisiwe umuntu. Kodwa ubusisiwe umuntu Lowethembela kusimakathe. Lothemba lakhe lingusimakathe. Qhubeka manje. Verse 8. Yes. Uyawufanana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni wemanti. Lesenabisela timpandze taso ngasemfuleni. Asesabi nakudakushisa. Ematsembe aso ahlala aluhlata. Oh yes. Asihlupheki nangeminyaka wesomiso. Asihlali singatheli tithelo taso. Ubusisiwe umuntu lothembela kusimakathe. Nethemba lakhe kungusimakathe. Lithi ufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni lesenabisela timpandze taso lamantini. Noma ngabe fika sigaye sendlala noma ke sebusika lesihlahla sihlala sinjani siluhlata wena njani lithemba lakhe lomuntu lo usimakathe. Udipende kubani kusimakathe. Leni he is the source of our strength. Leni he is everything that we need. Ungiwonke kubusiseka umuntu lothembele kusimakathe nothemba lakhe kungusimakathe qobo lwakhe. Uthi lo emhlabelele anginawo amandla okuba ngokwami sengimthemba uJesu inqaba yami. Anginawo amandla okuba ngokwami sengimthemba uJesu inqaba yami.
bese ngihleli phasi noma bekubonakala ngintsha la enkonzweni kodwa kahle kahle bese ngihleli phasi kunetinto lebese tilimatile impilo yami kodwa kunekhuthata namuhla ukuthi ukhona lo niketele emandla uKristu qobo lwakhe lithi labo labakhathele banike emandla ubanike emandla and they soar with wings as eagles khona lo niketele emandla namuhla kusemini ligama lakhe uJesu ebuya buyasandaza emzalwane emandla akho ade ufinyeleliswa njengokhosi asikafike egcineni asikayishayitha kodwa kubita ukuthi sengikhaleijane kubita ukuthi sikhuthathane kuthi uNkulunkulu wami bamba sandla sami uNkulunkulu wami yebo bese ngishayile bese ngivekathi ngihlala phansi kungazuthi ngase ngiyagivapha kodwa namuhla emini ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayimemetele indzaba ukuthi hey wena asikafiki isikhathi sekuhlala phansi ubitele kushayitha ngilo lethubalele ukuthi inkosi na impilo yami hlumelelise amandla ami njengokhosi ngiphela amandla ngoba thina live lakho inetha yakho wena uNkulunkulu awuguquki kude lokweswelako konke kuyatholakala kuwe ngiphe amandla Nkosi ufuna kugijima kulolu hambo lolo ngingapheli amandla ngoba amandla atholakala kuwe renew my strength ngoba amandla ami besafikela khona aphela khona kodwa sengivile ukuthi nangigijima ngitakuwe ngithembele kuwe nginamathele kuwe lithi iBhayibheli ngiyawufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemthethweni wemfula lelithi senamisela impande taso emantini lithi busika nehlobo sihlala sikhazimula sihlala simhlata nami Nkosi mane ungende nginamesele impande tami kuwo lamandla laMkristu Jesu uze ngawuhlala ngiqhima ngawuhlala ngikhaka buya sithandaza